Жээнбековдун ар бир айтып жаткан кадамдары туура деп эсептеймин. Ошондуктан мен сизге ишенем. Сиз биздин ажообуз катары ушул иштин аягына так туура чыгарып берүүңүздү суранамын. 2,5 жаштагы Асия Рахматиллаева ушул жылдын март айында киши колдуу болуп өлтүрүлгөн. Аны же өз энеси, же өгөй атасы гана өлтүрүшү мүмкүн болуп турат. Сузак райондук соту ушул жылдын 29 ноябрында Асиянын өлүмү боюнча өкүмүн чыгарды. Ага ылайык өлтүрүлгөн кыздын өз энеси 1997 жылы туулган Тахмина Мансурали кызы 7 жыл 6 айга абакка кесилди. Баласы 4 айлык болгондо ажырашты. Бирок соттун бул чечимине киши колдуу болгон кичинекей Асиянын таятасы макул эмес. Анын айтымында маселенин баары өгөй атада турат. Тураталы Усеновго өз кызын өлтүрдү делип жаткан Тахмина айым биринчи турмушунан ажырагандан соң тийген. 2017 жылы күзүндө күйөөгө чыкты. Чокмордон Тураталы деген балага. Ondan keyin 6 ay жашашты. 6 айга чейин 1-2-3 жолу жанжал болду, 3-4 жолу түзүк эле болду да, эми буну неме кылыш кереги жок. Баланы урду, кызымды урду, көчөгө айдап чыкты. Асияны неберемди ургандан кийин мен кыйла эле барып неме кылып айтып деп, эми күйөөгө чыгып атканда алып атканда айткан да о бала. Өзүм баламдай көрөм, жакшы неме болот, эч кыжалат болбогула, андай мындай деп алып кеткен. Баргандан кийин андай болбой калды да. Асиянын таятасынын айтымында, өгөй кызын ур токмокко алып, ага кошуп аялына да зомбулук көрсөтүп жүргөн Тураталы Усенов спирт ичимдигин көп ичип турган. Бир канча ирет үй бүлөлүк жаңжалдар орун алып отуруп, экинчи турмушунан кызын ажыратып алууну каалабаган ата күйөө баласын кечирип жүргөн. Асияны болсо көбүрөөк өзү менен алып жүрүүгө аракет кылчу. Неберем айтып калды, таята деди, мага сөйкө алып бериң деди. Болтур кызым деди, 17 март күнү дедим, апаң туулган күнү. Мага ям кичине акча болуп калат кызым. Мен сага апаңа ям неме кылып, кичине отуруш кылып, бир кафе-сафеде отуруп, сага сөйкө алып берейин кызым дедим. Бирок 2 жаштан эми гана өткөн Асияга сөйкө алып берүүгө таятасы үлгүргөн жок. 15 март күнү Асия өгөй атасынын үйүндө ажал тапты. 15 март күнү мен күйөө баламга звонок кылдым. Кандай эми 17-си базар күнүгө туура келип атат. Мен şu bir кичине неме кылып, отуруш кылып, şu күйөө баланы чакырып, акаларымды чакырып, кызым балдарымы. Bir кичине кылып отуруш кылып, şu неме кылып кояйын, эми кичине неме болсун деп өздөрүнчө мындай жакшынай жашашып кетсин деген ой болду да менде. Болуптур неме кылсам, чакырсам, Тураталы алды телефонду. Kүйөө баламы алып, мен сурадым, дедим, Тахмина каякта десем, садикте деди. Неберем каякта, Асия? Деп сурасам, аям кошо кеткен деди. О 15 март күнү, ошо өлгөн күнү да. Эч канча өтпөй эле мага кызым звонок кылып калды. Ата тезде жетип келиң деди. Какой-то bir 20 минут өтпөй эле. Ошол менен мен бардым. Машинада болчум, досум экөөбүз жетип бардык. Барсак, уже милиция бар жок, доктор бардык ошол жерде экен. Не болду деп шундай кирип барсам, уже бала өлүк да. Неберемди уже өлтүрүп бүткөн экен. Эми Асиянын өлүмүнө шектүү катары алгач өгөй атасы Тураталы Усеновда, апасы Тахмина Мансурали кызы да кармалышкан. Бирок негедир тез аранын ичинде Тураталы мырза кое берилип, күнөөнүн баары Тахмина айымга коюла баштаган. Köyö balam aytты kızıma. Maşinanı satıp seni çağırıp alam. Sen boynuna alıp duruver.
men seni maşinanı satıp akçasını alıp berip çıkarıp alam. Ayal kişini kamap aytan, başka hem kılıp ayt, sen enesin dep durup aldap koyup dur da bunu. Emi oşo günü bizi kirgizbeyem koydu, başka hem kılbadı. Anan keyin jürdük. Bir maalda nime kılsak, saat tanga mal saat 4'te Turat Alen çıkar verdi de kızdı alıp kaldı, kızımı. Tahminen alıp kaldı. Oşo boydan biz jaktan hiç kimde suravadı. Ne oldu? Sen morgda jürdün, gördün bari joktu dep suravadı da men morgda ham bolgonmун. Başka temir mineben bolsa ham urganını bilem. Börekti jarılıp ketkenine çeyin gördüm men. Morgda jürdüm de koşo. Oşolarda bardığını gördüm men. Bu adamdan börek o ança munçaga jarılıp kete turgan nerse emes. Jaş bala bolganda dele. Mege zaka ketken jerinden bunday mokok nerse men, katуу nerse men urgan eken dep aytты da ekspert dagı. Oşolarda nime kılıp durup, kanday ele meni kızım ayıptуу bolup kalganiga men özüme ишенбей атам da. Эми мындай акмак адамга, жинди адамга айтсаң эми эле kızың жок болсо o кандай өлүп калат деп айтат да, соп-соок калган болсо деп. Соттук териштирүү иштери да, ага чейинки тергөө амалдары да адилетсиз, бир тараптуу жүргүзүлгөнү айтылат. Kızımga ayıptı hiç kандай koya algan jok alardagı. Mындай bir tuura ayıp, mananday oşo boldu degen nerse jok da. O bir ay murunku bir çubuk menen, telefonda zımı menen, bir çubuk menen urup koygan eken bir-iki jolu. O bir ay murun bu, 15 gün murun bu urgan eken. Oşolarına nime kılıp doказательство kılıp oşonu körgözüşürdü. Turat Ali aytıyordu özü dele. Çubuk menen urçele, telefonda zımı menen urgan dep, zaratny zımı menen. Onday nerseler adamdı başıga mege ziyan jetkirişi mümkün emas da. Anan bir zımdı tiygen jerini ekspertler hem aytpay atadi. Zım menen urdu je çubuk menen urdu dep hiç kanday neme jok da. Balаны bolsa içi polnuy mana şunda kurgun aylanıp kogorip ketken. Kogolar oldu. O yerde katуу uдар bolsa onday boluşu mümkün emas ele da. Mege katуу nerse men urgana toşuna. Көрсө ал кызга ушунчалык мыкачылык менен өлтүргөндүгү билинип турат да, моргко өзүнүн татасы Боматов Мансуралы кошо барган. Ошол Мансуралы аке кошо барганда эле ал кыздын дене бою, алды аркасы аябай көгөргөн болот да. Башында чоң гематома болот. Ошого карабастан врачтар, эксперттер айтып жатат да. Бул 1-2 сааттын ичинде гана өлөт мындай удар менен депчи. Ошого карабастан 14 мартта кечинде кызды урган, Мансуралы кызы Тахмина. Анан 15 мартта саат 10-11лерде өлүп калды деген таянакка келип атышат да. Тергөөчүлөрчү бул сот отурумунда дагы Исмаиловго суроо берилди. Кандай себепте өлүп калышы мүмкүн бул Асия 2,5 жашар кыз дегенде, буга катуу удар болгон, туюк катуу нерсе менен чабылган же дубалга урулган деп айтып жатат да. Бирок анысын эсепке албастан ушул зымдын издери калган, анан чыбык менен урган ударда өлүп калды бул кыз деп Айтмырзаев күнөө коюп атат да бул кызгачы. Demek Asiya оор mokok buyum menen başka çabılgandan ulam, je dubaldı süzdürgöndөн kийинки жараатынан ulam kaza boluşu mümkün eken aytılgan. Бирок белгилээ кетчү bir жагдай, Asiyanын бооруda, böyrөгү да жарылып кеткен. Аны телефондун зымы менен уруп отуруп жасоого мүмкүн эместиги түшүнүктүү. Андыктан мурда дагы соттолуп абакта отуруп чыккан Турат Али мырза өгөй кызын зордуктаган болушу мүмкүндүгү айтылат. Анткени буга чейин да Асияга карата түрдүү деңгээлде зомбулуктарды көрсөтүп келгени белгиленет. Tergөөчү bir күнү nime кылып калса, кызыңызды зордуктаган болушу мүмкүн dedi. Ya кандай десем, ошондой чыгып атат dedi. Мен кийинкиси да дагы nime менен Zoya менен бирге барып туруп сурадык. Аял кишини алып бардым, нема болуп калсын деп. Zoyаны алып барып сурасак,
Oşonda çıkıp atat dedi. Keyinkile nima qilib turib barsak joq anday joq ekan, anday munday deb taniverdi. Onu tanivergandan keyin men birdamga deyalgan joqman. Men hem onu atası bolsam, neverem bolsa, men onu nimasini qaray albadim. Çoğ apası oşu körgen ekan. Bir jol emas, 2-3 jolu çıkıp jubergen ekan da köçüklerinde. Oşolarni körgen ekan oşu çoğ apası. Oşolarni özü dele aytып atat, oşu çoğ apası ham nima qilib atat, men munda ötüp baraytsam juwup atkan ekan, qayra kelatsam dagı juwup atkan ekan deyip, dagı körüp kaldım deyip. Şuntip 1-2 jolu juwganını körgen ekan. Ankin oşu neveremdi, yaş bala hiç kaçan bir yere kir boğası bolbaydı. Alar ölgende ucu barıp karaganımda taptaza kalıp juwup tazalap bolganda hiç yerinde hiç kanday demesi yok da kir bir mına oynaganda emesse taptaza banyadan çıkkanda kılıp bolgan. Oşolary bari podozrение bolop. Bar da oşu podozrение bolsa dagı meni kızım da karalaşıp durat da bular. Bunun göğsü Üsenov Turatalı degen murun oturup çıkan bala eken. Sot жоғына тартылып, ал ар кандай кылмыш ишине барышы мүмкүн, себеби энди өгөй кызы болгондуктан ага чейин эле айтып жүргөн экен Мансуралы кызы Тахмин агачы. Кызың бир күн болсо бир күн өлтүрүп салам. Ачуума жаман тийип жатат. Эмне үчүн кызың ата энеңе бербейсиң? Мен сени өзүңдү алгам депчи. Ала турган малда Мансуралы кызы Тахмин ага мен сени жакшы көрүп калдым, кызың менен кошолом, кызыңа ата уулум деп айткан. Бирок ал ар бир сөзүнө жооп бербестен өзүнүн үй бүлөдөгү туура эмес кыймыл аракети менен ал кызга зордук, зомбулук көрсөтүп жүргөн. Убагы келгенде жада калса аракка калемпир, ачуу калемпирди чоң адамдар жей албайт. Ошону кошуп, эзип, ичирип жүргөн. Ал кызгачы ыйлаганынан карабайчы. Үй бүлөдө тынчтык болуп калсын деп апасы ичпе кызым, Асия ичпе кызым десе жок, ичемин апа, сизди атам уруп коет деген. Ошо 2,5 жашар бала кыздын ушунчалык мээсинин өнүккөнүнө аябай таң калыштуу да. Себебинде ал кыз ыйлабастан апа мен ичемин, атам берди мен ичемин деп өгөй атасын ушу кыянаттык менен пайдаланып жаткан, атанын ордуна зөкүр болуп берип жаткан арактардын баардыгын ичип жүргөн ал кызчы. Сигарет чектирип үйрөткөн ал кызга. Анан ошо 14 март күнү кечинде апасы жакшынакай эле жаткызып, тамак ичирип жаткызгандан кийин Үсенов Тураталы жок, бул тамак ичип жатпады. Менин көзүмчө тамак ичип зордуп тургузуп, тамак ичип жаткан кызды кайрадан ордунан ойготуп, уктап жаткан жеринен. Анан тамак бергенде кыз тамакты кусуп салган, себеби көп жеп алган да. Ошого шылтоолоп эртеси күнү 15 март күнү эртең менен саат 8:00 апасы Мансуралы кызы Тахмин ишке чыгып кетет. Бирок кызы жакшынакай эле горшокто отуруп, тамак ашын ичип жеп, эшикке чыгып күчүгүн кууп алган экен. Үйдө Турат? Жок, жок үйдө. Сиз чоң агасы болосуңуз, бир тууган. Анда жакшы. Тураталы Үсенов жашаган үйүндө жок болуп чыкты. Кичинекей Асия өлтүрүлгөн турак жайы мына ушул. Тураталы Үсеновдун бир тууган агасы болсо, окуя тууралуу буларды айтат. Bu geldiler звонить etti, ata şunday olup durar, tahminen ölüp kaldı. Ne oluyor öldürsem gel vurup dur. Dedim milse basıp getirdi, gel alıp geçti. Bu yerde sümelek olup kalırken ayallar da var iken, bütün ayallar öyle gelişiptir. Geçen arkasında minisara gelişip, alıp geçiptir. Ben bile onu görmeden en bir ön ayıp sayılmayız. Ne kanday oldu, kanday yok. Oşo günüge Sadık'a barçı var. Sadık işçi. Kızını alıp geçir, oşo gün alıp kalgan eken de kandaydır. Anam apası yoktu, oşo küçük koygan bu ülkem alıp çıkıp nereye juup dur. Son menen. Oşol bolgan. Şu жерде болгон. Mana şul uyda bolgan, şul uyda yaşaçı ökö. Nege tokpeçke koyuşup tanagında alışı. Oşol bolgan. Yemaların biz bilmeyiz, men jok elem. Kızdı Turatalı özü urup öldürüp koygan boluşu mumkin деген айыптар коюлат. Siz kanday deysiz ошого? Turatalı öldürüş mümkün беле? Çağım kim biletim. Aytışkıyın da bir öyle aytışkıyın. Şundan aytkandaçı. Allah biletten şu özü bilette kılgan adam. 2 kilo gün burun gelgende bir ecesi vardı, oşul bakkan. Bir cumada jirip gelgen, oşo kardeşimin uyunda, Jalavat'ta. Anan geldi, men jakşı gördü, 2 ta piraylı karma alıp dur. Soň atam öğrende kötürüp mağa girdi, men onu görüp, iylap.
Жаш kızı, sonun kızı ele de. Bana vergiyle bak olacağım da koyuşu. İniňiz anı jaman körüp neme? Yok ondaları bilmeyeceğim. Özara yemek kılsa kılgandır. Senin kızın beni kime istegende. Onları bilmeyiz ya biz. Kelin özü kızga mamilesi kanday? Mamile şahsılık olsun, onda öyle yemek olsun mesele. İniňiz özü buga çeyin sottolgon bile? Sotolgan, kıraca bile sotolgan. O dedi, komşunun evinde sotolgan, 6 yılga o gel sotolup erteye çıkan, yönetmen buradan jakşı yürüyüp yemek algan için erteye çıkan. Kamalıp çıkan mı? Ova, oturup çıkan. Ali de. Kança jol үйrөнгөн? Bu üçüncüsüyle de. Birincisinden bir kızı var. İkincisinden şu bir oğul bir kızı var. Anam bunu ben yaşavat de. Men emkamı maktay albayım. Jaman da deyip ayta albayım. Özüm burada işçi. O şu жаңы жылдан burada o şu ben davet kapı çıkıp geldim. Ben işte dinge arlaşık olan adamım. Davet kapı çıkıp bana içmeye de bitirmeye koygamın da. Allah hidayet ver içmeye algan. Hoş olmayayım ben aytarım. Bundan başka hiç neyse koşumçalı ben de alım çekmem yok. Bir o kız jakşı kız ele de. Kızga ben borum aç. Jaş kız. Hiç bile görmeye gitti. Benim borum aç olmuş oluyor. Çirip yatat da. Bana verse bir nova koyuşkan. Tünü vurgan eken gelin. Kim teşirgende çıkıp durgan. Ekspertize açı otat diye. Cükam aytat. Tutku varıp kelet de çakırgan sayın. Jana zaratniktin izleri var eken ondan min dedim. Sen adamsın o dedim. Bunu onu koy demeysin bir dedim ben. Ya akırık salak bir itin vurasa borun açır. O muşun böyle bir tek sen en onu muşaşın gelir. Ya vurasa koy koysa beni koy de koymayısın bu dedim. Sen ben Allah'ışmadım de koydum. İniňiz kakta jüret hazır? Hazır benim keçe geldi. Burada günü geldi. Keçe gelmedi. Kaçı jakta jüret? Şu her yerde diyor dostlarlıkına. Zaten kadarım. Önce menkinde zaten. Benim de. Demek Asiýany Turataly Usenow öldürüşü mümkündügün anın agasy da çetke kakpayt. Dawatka çıgaryp içkilikli taşlaganga araňdan sebepker bola alganyn aýtgan tarap. Kanday bolgon kündö da Asiýany öldürü, jetken mykaçylyk jana keçirilgiz күнөө bolgonun belgileyt. Aytılıp жаткан Turataly Usenow tuuralı. Anın ayıldaşları da bir taraptu jakşı je jaman söz aytuuga batın albay turuşat. Al emi Turataly mırza bolsa, alыс jakta жүрgöndüktön telefon arkılı özünün daregine aytılıp жаткан ayıptoolordu çetke kakty. Asiýany öldürбөгөнүn, zorduktабаганын aytdy. Al emi tahmina bolsa türmödö köz jarıp, uşul Turatalynyň ulun temir tor artynda çoňoýtuuga majbur bolup oturat. Neberesinden ayrılgan tayata, kızынан jana jaňy tuğulgan neberesinden mümkünçülügüne jaraşa habar alıp turuudan başka ayla tapbay turat. Ötkürbek Rahmanov, Zamirbek Toyçubayev, Region.